Motbung Krista Houbung Mipi Anngol Taona nilapa. Tuni nikun Motbung Baptist Church, Thadou Baptist Association. Office muna ko na hin muntina Motbung kampama umihin lang, Motbung sunga umihin na po, Taona salam kan pe. Tuni ahi isay no mahi ahile. JINGKAH 22nd March 2026 Sunday ni ko ikiman sa diw dola. Hete promotional video hi kahin nei nom thani nahi. Kako mahin Houbung Secretary u pamili nahi. So bite ho Motbung khosunga hi kumbul teng le Khopi An-ngol Taona ini zirin. Ahin la tu chunga hite An-ngol Taona inei diw JINGKAH An-ngol Taona inei diw ku Khopi mai cham pa Halloween Houbung makai de noiza tu kumbul assembly a inaki not to now dungzuya thumbe bol duty JINGKAH khole ama sa pena bol diu tan hiche An-ngol Taona imana dingwa hi Houbung mite ho imnamun chewa ai thai chana mun chwa honjong pakaya ki su gimne nejuwa pathinenga thumna Taona inei diu hi JINGKAH teng le kai khom na mintin kai khom na akichai chai le hiche An-ngol Taona hi ding hi An-ngol Taona thudol la hin tham chak ka se no min JINGKAH teng le achaina a thagawa idam thena diwa itaw diwa hi thagawa hi dam na hi ngai cha bi hi thagawa idam taka sia chu maban pathe ho naw chu machal the lo diwa hi hiche chung chang tho a chu vanoi lup sa na chuteng le lungta klit sak phathlem ho ida ha diu kisai set kidem to pai tha ding ke ka themo e iti thena diu chung thudola hi che thagawa idam thena diu ba hi kavela ngau Houbung Secretary pun pathem thua elam kai diu chuteng le taw khom na iman diu hi igisu gim diu thagawa dam nai kho e ti Houbung Mipi ko ma ka sei no bi hi chuteng le hi che taw khom na hi JINGKAH teng le a hi thai chana family a in sumi kim keza yung che dingin pakai mana kiti mabin muntinao mo jong nam mun che wa Delhi ke poi Gotim ke poi Bangalore ke poi Halleluyah ke poi foreign am ke poi hiche thangko na o promotional video ngai ho so se JINGKAH la pakai ki su get dingin ana ji on dingin tem na khan ne ju nahi hiche cho jan na chu Modern Baptist Fellowship Hall labung jong isa video he aban kina thagawa damna inai nadim se ro thagawa halna jong ngai cha bi nei thagawa halna ichan thena diwa hi pathem thua gilkel theina inai yo ngai tauna igel kho theyo ngai chuteng ho khom no a pathem man cha hi jing jing di oi pathem thu se yo lang pathem man cha hi ngai la sa lang pathem man cha hi ngai za chuteng la kon da olang pan mun olang pathem man cha hi ngai za akai holang pathem man cha hi ngai je chuteng hin kho theng le kita na hin kho igel kho theliu angai hi cholo je se hin nei te mole thagawa dam na se lowa thagawa hal na nei thedi wai hi chung chang thuai senior pastor Reverend Kesitlo Keiman pathe to kalam kai ding hi history ki chai te mole women society ten pathe ma chai la sa na eni bi hi aman kina hi che thagawa dam na thagawa hal na dinga itawa ikipiru nuta ke thona ei mai sum cha dinga itaw di JINGKAH teng le hite point na midang mil ei mai sum cha dinga taw na dinga dingi joshua bung som li chang som langa a sat bi siam tele as for me and my family as for me and my house kele kai sumit den wang pakai kinjin bol ta dingi no ni pinabol no thu he ti he hisia chu kele kai sumi te ti banga chu im sumi patte zo sen chate thagau lampia pu hoya apan jing thena dingu chuteng le nu pa ki ka a kilung ton le dam na chule pathina pathin he chate ho so do thena ding I chate ki imone ne yo hi pon le kha them jing da ma imo ba di wa hi pon pathin he chate so do thena diu chuteng le in su ho tauna ki loi khom na in su hi in su ai jing thena ding chuteng la ta sa dam lo ho a dinga dam thena dinga hi che e ma in su chia taw na iman diwa hi long chu hi chu pakai na sa Evangelists Reverend Kunsa singsit aman elam kai diwa hi history na chu men society ten no pakai wa channel hal ta le thanom tai sa diwa hi
Hizau teng selaban kinin. Houbung Mipi zau se akipun khom jing thei na ding. Thagawa damna ingai chawe. Thagawa hal na zong insung mi che zong chuban kina chu hetsahna ka chai poi. Houbung Mipi ho ikipun khom thei na ding. Hetse chung thang cha chi ikipun khom lam khat la khat kita sot tu ngai zik. Lam kai zong milam ho lam kai lo phat cha pui ding apui milam ho lam ka to sot ding lam kai zong kita sot to ding again thei te ki vil to ding ki tho khom ding a chu te ki pan pi ding ki bung khen ki sum sel to ki khel to na I ma cha lo ding lung khat la vision khana pan ila khom jing the na diu he chu Houbung Mipi te zo se ekipun khom jing the na ding wa hi hi kema reverend khuk thang sitlo senior pastor kema ni chu kan tam kai ki ding ain hi chun Houbung Mipi atanom ta jinkho An-ngol Taona khu amin mai maya hung ki go lawa lung lu ta hung pang che dingin pakai mun ikite mun hi aban kina angana Houbung sunga lamkai zo se adinga Houbung ai board of the game se lamkai ai boy pastor secretary se lamkai ai boy aba men's society women's society chuteng le CD BYF lam chom choma hi hasana tong tang ta in ve ho ima ama mo pu na chia chu kita ta le gun chu ta ipan diu pathin man chai jing thei diu thagao mong thai ho po na diu gen thei chagai ho sa thei lamkai hichim ho cho hi thina dinga heche itau diu heche na dinga hi Hope Evangelists pu thangzang aman pathin thua elam kai diu chuteng le tau na ke su gap diu hi ke su te ho tiang chule children department executive son ama hon labung ei sa diu hi chule aban ja achaina chu gamsunga lungmo ma ichen jing thena diu hi gamsunga lungmo na ichen thena diu wa chu ipiham ta le pathin pat cha hi che pathin gam ei pe It's a Motbung Baptist Kampope district APU Churachaipu district APU igam sung chuteng la e ho emite ho pathin chate ho lunglu ta de da Motbung adinga Motbung ten lunglu ta pathin ke ho theiwa im sung chen mun chia inamite ho so se pathin lunglu ta ike ho theina dingu chuteng la pakai kami inga suwai ta sa hagau inchen kitu ma ikisim do ongai nahi so biteo ta sa inchen kitu bisim the diu hagawa inchen bisim tu diu hita banga chu pathina kisu getna tauna ine diu gamsunga noma ichen khompi ho ichen khompi ho koi kase hi nehe nahi ichen khompi ho ho ikiba pi ho pau se ikiba pi logu iting lang mi chan khompiu krista ita san khompiu ho ikiba pi ho hito lung to a patino khoma ichen khom thina dingwa lungel ta jin kho ten le pathin koma kisu gim na le tauna inei diu hi hizin ko so bete ho bum theng te ho jing ni kho ku ibidiham ai kai chana dan ma mai poi force wa mai poi ai kai chana insung chewa an hon lo ding chuteng le mai ti lo ding ikiti muni so bete ho insung che chai na bon chawa ang thei lo bin jong ai mun na tau na mana chuteng le Motbung lo pa ma ho jong nan mun chewa pathina tau na na manu wa jing ko is An-ngol Taona hu hita banga chu pakaya dinga ikisu ge muwa pathina ikipi di hi ti dunia pakai mina tim na kani jin nahi JINGKAH 22nd March 2026 Sunday ni JINGKAH hon ki khen pungen makhai pungkua pana pungen makhai pungkua pana khu pungge pati ngai chuteng le mi bang khanin An-ngol chaiteng le chadon ne the ne bin sa ne ve ti ve ati yong tante ati dang hai tante An-ngol ni khuwa tuiza madon da jong le aphai kaki kapa cha e adon no ho jong sei se po hite adon ho jong aphai adon lo jong aphai ahin la kita san do lo hi cha An-ngol Taona sunga wang hi I ma cha ne don bo lo ding An-ngol Taona program chu akichai teng le
Houbung Mipi Anngol Taona ta ki pa ta ki ngai lut na ki pun khom hetsahna chatui ai lawai le ne khom don khom inei diwahin hi long chu hi cha hi Houbung fan ki tong khalo ding ai Houbung sum ki tong khalo ding koi ta bang ki pakaya ding in tuni ka thano me tuni tauna ka thano me ka hale la sa no me ba che la sa no me pathen thu no me ka hang do e ka machale kai su nong ka machal ding ai thagama ka machali kadam ding ka hal ding ai Houbung ka machal ding ta ta sa nei pu mangkal sum hon hi ta bang chu ato thei chanin na ho thu ai na to nom lo zong le ato ding chu pathen ei pe di wa hin ai wang hi chi koi ta bang program ang bang zo se koi ma cha pa ma lo ding chu teng le hi ta bang chu tauna program hung bang ho pa ma lo na ding wa chu program lam kai ho tauna lam kai ho mi du thea sei diu mi du thea mi hal na thea sei diu meaning ki hal ding ai se lo diu mi du cha the ai se diu hijan gya pathin eiman cha nong sanga pa ma po te chu ama ho le pathin ki ka tai ti chu se no mun jing kho tauna lam kai ding ho jong phane chan ka ti go bin pa kai din eiman cha se diu ti hi ka ta sanin au ha mo zo siang pathin namang tu jing hen te te le ta bang chu pa kai mena ki pa na zala ki pe no ne khom ho khom na ding an ho no ho le pathin ti kai tan it so chu Houbung fan to dito kasi nomen achaina kaya sini ko le special problem ni nomen it's An-ngol Taona masangahi houn kai nahi Halleluyah Prayer Band chairman Thadou Tensona umding he yong jiga si nomen ipile kan sei saw tan promotional video tai ma chongta se ding katile ka pathinin kalungthima sei do no ala program dum juya sei do na APN kakipain pathin emang chaw han lang jing ni ko le hal ta la thalom ta in Houbung Mipi Anngol se asia se pathina kisu get ding le tau ding ki ko tau de bon chawin bye bye